So now, pantayo ti message or teaching. Dumag tayo katagkararag tayo. Father, the mighty name of Jesus, thank you. Tira ito yung oras, ngayon muna kami for this purpose. Nga adalan mi na kito'y saom. Tapno may spread mi, ti kabitan na panawin. Sipod, tada kami, tira ito yung udi nga panawin. Ket tadawatan mi, Father God, ti leading, revelation, ti Holy Spirit, nga mangi-guide ka na kami through your word. Ket impart mo, Father God, dagitoy nga saom in our spirit, soul, and body, na patuloy nga mang change kada kami, Father God. Ket i-commit mi manen, ti biyag mi, nga punwam kadagitoy nga sasaom. In Jesus' name, Amen. Okay. So, tira ito yung oras, mapantayo iti teaching. Kaya iti gospel teaching, hallelujah. Kailangan makita yo, first, the delegation. Ada delegation dito eh. Hallelujah. Delegation. Mapantayo iti Mark. Tinaduma Great Commission talalanay dyan, at mapanak iti delegation. Mark chapter 16, beginning verse 15, kanati 20. Basa? Okay. Nyari ko na dyan. He told them, dagay disciple na rito yan. Kas malang ka na tayo, disciple na tayo ni Jesus. Go into all the world and preach the good news to everyone. Hallelujah. Nyati may preach manan good news. Ayan natin papanan tayo. Into all the world. Sino ti mapan? Okay. Datalo nga question ni Jai. Sino ti mapan? Papanam? Go into all the world. Anya ti ipan mo Jai? Good news. Okay. So siyak ti mapan? Into all the world. I-preach ko ti good news. Amen? Okay, tuloy. Verse 16. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Okay, so anyone who believes, ijay i-preach da, dagitoy nga apostle, kanda i-preach tayo. Nga gospel. Anyone, siya sinuman, ang mapilpili. Sino man, nga mang believe, ijay preach tayo, kinmabautisaran, may salakan. Hallelujah. Iso nga, anyone who believes and is baptized will be saved. Andiyan bilibon da, jay good news. Wala tayo isuti may preach. Amen. Kete mang believe, isuti mabaptize. Anyo babautisarang tihang nga mang believe. Tadyahan nga mang believe, jay mang refuse, ang nga masi isalakan, makondem, madusa. Tuloy. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak a new language. Okay. Anya na ito'y signs. Yati signs. The miraculous signs nga will accompany those who believe. They mang believe. They preach yung gospel. Rumwara ito'y miraculous signs.
Handa nga salvation. Iti ma-receive na dito'y gospel. Miraculous signs. Ada na gito'y pagilasinan nga miracle nga kumoy-kuyog. Accompany. Kaslano agkanta ka, dati gitara, sabayana diyay. Iti accompany. Kumpanyara na. Amen. Tajeba, mararamid ba dyan ministryo? Kita nyo nagkapsot ti imin na. Very basic nito eh. Pero, hang kayo nga babaling ako na nga, umadang tayo. Tinangat nga to nga sursuro, kit diyo pa'y may apply nito eh. Kailangan nga makita yo. First, nung kag-preach, the good news, salvation. Umay. Amen. Salvation the first. And then, sumarunod na ito ay miraculous signs. Okay. Will accompany those who believe. Jay mang believe in the gospel, ngay preach yo, ket kuyugan ti miraculous signs. First nga sign, they will cast out demons. Insuruan yun ba? Ti congregation nyo dito eh. Kumakasautan? Tiniwan nyo? Dagito sa kailangan. Amen. Okay. So, magkita yun. First, nga binanggit ni Jesus, they will cast out demons. Simang believe the gospel. So, adu iti preacher data, nga madida da jay. Nagpatingga ka no da jay. Awahanan nga makasaut ti demonyo data. Ket may preach mo ti gospel. Ket ti gospel ti pangalaam ti power to cast out demons. Hana mabaling nga maikat, ang ganang may preach si gospel, adaday ta nga sign. So nga kayo mawatpati latay jay. We need to believe in the gospel. Oray anya nga theology diay. Kailan bitibiliban tayo gospel. Okay? Isumat ti pabilib tayo, tayo ti preach tayo, tapno isubiliban da. Ingana nga kumakas out damat. Tani ado tinangdangga kat, gift kano te kas out the devil. Agpay so gift amin na dyan na receive tayo in Christ kasi by grace. Even salvation, gift. Tarisibam da jay, nga libre ka ni Jesus. Pero, ada ti gift, nga isurusuro ka na kayo, nga para iti so amin. Salvation, authority, Holy Spirit, para amin dihay. Tisan lang nga para amin, apostle. Pero amin nga believer, ay pagbagak man ang kada kayo, ket soul winner. Nga man tayo amin nga apostle. But amin nga believer, soul winner. Amin nga believer, preacher. Nga man da amin nga pastor. Amin nga believer, missionary. Okay. So, kailan makita yun yung congregation nyo na kita? Soul winner na ba? Preacher na ba? Ang masapol nga, umay na to'y. Ngagpukapukaw. Na di preacher, mabalin nga, one-on-one. No, dati kadwadang nagtartrabaho, amudang i-share yung gospel. Hallelujah.
Kamnuhan nyo in surwan, di awan na. Okay, so they will cast out demons in my name. You need to teach them. Kasano na ito yung mangyari? So, kailangan sika nga pastor ka. Number 1, nga mum na ito. Handak pa lang tawagan. Anya ba eh? Anya ba ito may? Nubilibanda, anya ti mga company kadakwada, they will speak in new tongues. New languages. Tongues na. Ililid nyo ba ti congregation dito eh? Ay, sus. Basit ti imin nyo ah. Bakahaan. Hanga conformity, pipreach tayo. Kailangan surutan tayo na ito eh. Ilit tayo isuda nga agtangs. So nga si kamanan, kailangan si katiuno na gamin nga mang-receive. Okay. And then, next. 18. Sige, basa. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Okay. Insuruan nyo ba isuda man dito? 18. Sige. Ulit. They will. Dua dia anda matalaban ti poison. Uray poison ti uleg. Poison iti scorpion. Sursuro buyo ba diay? Okay. Pakitak maramdaman na gito sa kaysa nga isuro. Hallelujah. Tano basbasaan nyo kung kunayo jay. Ngamayan natin pangalaam ni jay. Nga power, gospel nga ron. Anya ti sursuro ti gospel kadagitoy. Surok maramdaman. Sa gaysaan tayo. Tapno maadalyo ditoy. Hallelujah. Okay? Ditoy, dakinagati. Ulog ditoy, dati nga week. Ni Sister Faustina, no, mamuday. Kinagati green nga minong nga kunam tikang kanay. Inusar na biman di pamati na, nangatin maray di hospital. Nabiyag. Ang anan, ano. Amen? Ang anan dyan, yung anan ito makagat kat. Apay ngay, kunanamot ditoy. Uray makagat na ti ulog at sandaman ano, apay ngay nga naan anumot. So nga isuro tayo lata di jay. Tani satanas, conformity usaro na. Amen. Hallelujah. Santo dia kongregasyon ni Pastor John. Si bibiyag pa lang di ay. Praise God, linmasa te. 1 hour lang. Isong ako agoray, obserbaran tayo man si Sister Faustina. Andang intaray di hospital. Kumusta man naman. Kat di mayat, kung nanalata, nakalasat tayo tan. Tano kinagat ti ulog, talaga matumbang adagos. Ya? Kasi adagun-guna na ti pamati. Kumahan mi man ang ibagbaga di ay, anyo ang amot ti pagpatpatayan nyo kat, ay, adat ti nakagat kat. Nuhan nyo pa yung nga kaya, biro ko nyo pa lang di mang budbud. Amen? Nuhan nyo nga kaya. Kayo nga agin tuturad, no turad ti pakinakam. Nga awan amum iti gospel, tayo gospel ti power. Okay? So, sana ko naman nga,
They shall lay hands on the sick, and they will be healed. O, isursuro yung ba manan na doy? Tanuhan nyo isuro na doy, puyatan na kayo, ti congregation nyo. Uray alas 2, ti parbangon. Uray lang basit nga sakit da, Pastor, kadagasam na da 20 ang kongregasyon mo? Ada kinagat tila mo kot nilumtag kat Pastor. Ada kinan na nga tinyog ko na sobra na ka naburis kat Pastor. Awa na, lumakay ka nga di na oras. So nga, siyak isurwa-surwak na kayo. Tahang kayo kumadumistorbo terabii. Awan eh. Kastoy nga kaadota yon, 1,000 tayon, including nagiday, agbuybuya ti YouTube tayo, nagiday aday dia abroad, magsi pakararagda. So nga na kayo, isurwa-surwak, tahang kayo dumistorbo terabii. Tada kayo nga mismo amuyo. Hallelujah. Kala dia Sister Faustina. Talaga pimen takder. Amen. Hallelujah. Kastay kumaaming kongregasyon mo tano. Adati rikrik na. Aamong kumamot ti in Jesus name. Malaksig jag dadamo. Da kayo pa pastor no mabing sakin basol. No hanyo maisuro. Kung conforme gamit isuro-suro yu, tadayay. No minsan, burbur chamot na preaching yu. Gospel gamin. Hallelujah. Ang akasla burbur chamot no. Bayan yun, nagdidado, ikatan nyo pa yun pati sursuron. Nagpa-preach kayo, be serious. No gospel, ti tungtungan nyo, seryosoon nyo. Napanasak na minsan, no gagarak, tagsursuron ka, madin di Holy Ghost nga talaga. So nga, may advice ko kada kayo, ikatan nyo din. Ang kayo nga giso historian kada bakas kin kung nga dahil nga pulpul-uy kas kada ko. Ang gospel di. Hallelujah. Katanyo to awan nakita kada Paul, kada Peter nga managsurun. So nga dito yan, linisan tayo diyan. That's not from the Lord. So nga uray no adu tinalaing agpakatawa pastor, don't do it. Sabali ka. Amen. Light tipi preach mo. Hallelujah. Okay na. Nung mailawan nyo, suri kayo kay ni Apo Diyos. Kat baliwan nyo. Amen. Kasla gawin mayat ngay, no? Nayunam ngay. Sa dagong urusiit kat anointed ka. Awan gayam ti naagasan. Awan tinagtangs. Han gayam nga nakas-out ya demonyo na nayunan pa'y. So, kita nyo na doy. O, pagbaga ka, hanga sursurun na doy. Pero, agkat-katawa tayo. Kasjay, agkatawa dalata, uray diritso. An mo gagagaraan tagpakatawa. Karon no, agkaskasaydan, gospel lata. Agistorya akman tanay. Awad magtanon maiturugan dan. Uray no matnang kakas kiniyuti ko, baka ada miracle. Diyan mo nga pa ungaran. Amen? Ang kapan mga alati kumkumpormi. Laday ko na di may isang
Mga kasabakan na kadi, napanangalat santol. Ipakan na kano yung kongregasyon na ta, maalsaman na ta. Anda maturog. Abi kami nga, makapaturog ti Ibanghilyo nga eh. Nagitati, kailangan linisan tayong kadatayo dito. Amen? Okay, so, next. Next verse. 19. Okay. Napano ni Jay, right hand of God. So, nyamat inarami dagiti disciple, verse 20. Kita nyo tinarami dagiti disciple na, di pinanawan ni Jesus isudan, tanapanan ni Jay Heaven, napandamat, nag-preach. Dinapan na nag-preach, ni Lord matlang, nag-araramid, kadakwada, in confirm na, jay, preaching da. Ti mangi-confirm jay preaching tayo, ni Lord. Ni Lord na pa na jay heaven. Nga maapay nga adda nga kinmoy kuyog manan kadakwada. That's the Holy Ghost. Amen. Ti kumoy kuyog kano tayo tata Holy Spirit. Ket isu ti mangkon confirm ijay preaching tayo ti miraculous signs. Many miraculous signs. Amen. Dahita ti tunay nga preacher. Dahita ti tunay nga nang igen ti gospel. Once nga mangyari da ito'y, ti ministry tayo dito'y last days, sagana kayo. Kurang jay fellowship holyo. Ti every Sunday. Amen. Dito'y, kurang da ito'y. Iti Sunday. Permi nga napudot. Tanap mapunpuno da ito'y. Maglagi din tada jay bagyo nga na open. Tapno adda ti papanan tira duma. Amen? Kasi, dengdenggan na di miracle. Nagiti guiter nga umumpas. Nagiti kagatan ti ulad nga hangamatay. Dagi agtatangs. Amen. Datin ba ito nagdangag? Siyempre, experience na rin. Hindi baga na kano de pastor na. Nagapwa na. Inong tanda. So ako na lumadiw, ijaya ko yun. You see? Iso nga, nurumwar na ito yung ministeryo. Ito nga, accompaniment. Iti gospel, be ready. Tamapuno. Jay fellowship holyo. Kuyudo na. Dagiti tao. Ngagbirbirok. Ti sibibiyag nga Diyos. Hallelujah. Di bang kita nga God is alive? Kung no, awan na gito'y, awan mo kami baga, baka did church. Kat no nanatay nga church, nanatay di ipipreach mo, sino ti umay ngay? Kadalalya. Sabali nga spirit na dayjay. Spirit of death. Di alalya.
So nga, kailangan may pakita ni Apo Diyos nga He is alive. Okay, sagay-sagan. Manano na. Preacher. Sino tinaybaon? Amen. Sino tinaybaon? Okay. Pantayo dyan. Verse 15. Tinbaon na, of course, disciple na. At the time. Pero tatamat, sino ti maibaon tata? Ora. Shock ko na yun. Ang sika. Shock. And then, He told them, go into all the world. Pangkitaan nyo nga da kayo di ay. It's a gospel. No inawat yun ni Jesus, ket naawat yun ti Holy Ghost, first nga anointing you. Dajay ti ministry. Ulita ka, no naawat yun ni Jesus, ket naawat yun ti Holy Ghost, the first nga ministerial anointing you is to evangelize. Ministry anointing nga di bagbagak. Sabali jay mangi-reveal ti kina Diyos si Diyos. Ministerial anointing, ministry ngod, kadadalan tayo. First, nga ma-receive yung anointing to evangelize the world. Okay. So, naawat yung ba the Holy Ghost? Nuhaan, kailangan ipaawat yung manan the Holy Ghost. Mapantayo dyan. Look for, kargayo gamin the title, tapno mayat yung outline nyo. First nga anointing, nga na-receive ko the Holy Spirit, anointing to evangelize, or anointing to preach. Look for 18. Okay, basa. Oh. Amen. Iso nga na kayo nga nabapta-baptize ti Holy Ghost, iti anointing nga na-receive you iti ministry, first, to preach the good news. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me. You are anointed. But they nga anointing to preach. So, ang kumati na sa sadot. Nag-preach. So nga, aminam gamin nga you are anointed. No adan ken ka ti Holy Ghost. Ket no awan, desairam. Amen. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach or to bring good news to the poor. Amen. Sumarsanunod dito yan, healing. Deliverance. Kita nyo ti anointing. Nung anointaran ka nag-preach, you have the Holy Ghost. Katin kabil na iti life mo, anointing to preach. Amen. So nga, you are anointed. Aduman ang tikapsat gamin. Tunukwakit, anak samat nga na ayaban. Binaut da kang tupay. Pay nabayag ka, anong amo?
Ano naawat mo ti Holy Ghost? Anointed ka? Nag-preach? So nga, minsan dahil maisuro-suro. Uray no maminsan nga pulo. Ada natate kadua. Ito na da problema na anak sa nga nayaban. So nga gayam no, ti pastor no maminsan, surutan to di Old Testament. Ada nga di sa rukod mo ngayon nga, kasi mo, pangkawit mo no, conformity torturungo na di karnirom. Dahil nakakasya nga, dahil kwa. Nagpipil ko nga, kasi kwanti payong, kasi tuno dati karniro, conforme torturong na, kay kawit na sa. Bagtahan tayo nga kasi, ti New Testament. Ado kinawit kong titenged na kuma. Nga rebuke lang. Na ibabaga nga rod, adagin ka ti Holy Ghost. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach. Apay nga, kat ko na madagin ka ti Holy Ghost. Di sumarunong ay bagam, I am anointed to preach the good news. I-accept mo gamit hihay. Tadyahan mo pa ng accept, hama ka work. Tadya confession mo wrong. Confess mo gamin, I am anointed. Every day of your life, meditate, I am anointed to preach. That's the reason nga binmabakin ka sa Holy Spirit. Nung may panggap ti ministry, anointaran na ka to preach. Number 2 nga verse, anak pa nga gusto-usar ka nagidedadu mo pa lang nga verses. Pero pakita ka na kayo, Acts 1:8. Okay. Basa. Okay, you will receive power or you will receive anointing. Amen. Power. No umayon ka na kayo ti Holy Ghost, kaya't nasawen na receive you ti power. Ba't anya nga power? Diyan na receive mo nga may isa nga diday. Ako na, power to preach. Anointing to preach. So nga hanyo agit kita. No, dati hangag dengdengag, hanmo ko na, hanak sa nga nayaban. Tinakayabam, jay anointing, ti Holy Ghost. Tauray ni Jesus, ado ti hanga nagdengag. Uray siyak. Han nga aming nga kasabaak, kayat da, ado ti opposer. Ngamahan ko ibagbaga, hanak ka nayaban. I am called. Anointed. Apete ko nam gamin, no, anointed ka. Aming pangibagaan, patsyon na. Ano ayangan nabasa ni Jesus? Nga doon ang reject kanya na ni Paul. Amen. Awatan nyo ba? Anak sa nga nayaban? Unuhan, ka nag-preach, anak ka pinamerinda, anak ka nga nayaban? Apa nga one love gift? Hey! Hanga dita ti batayan. Ti batayan, the Holy Ghost. Tanong minsan adda, timang madi, ngamang pamirhin dakin ka. Uray anointed ka. Adalan nyo ka di demon unang kakadwa tayo. Imbis nga pamerinda na binaot da pa.
At yan mo yung gamin, nung naiban ka mayat amin. Mystic katang understanding. Uray anointed ka, ado timang reject. Ije gospel. But you are anointed. Preach lata. Taado lata mo timang kayat. Karon no makita ng the miracle, ado tumay. Amen. Ibagbaga karon ka na kayo. So nga, dito bang kitaan nyo? Titunay nga anointing sa Holy Ghost na nagyang ka na kayo. Anyong basbasi, hindi kayo nag-crusade, nag-ilihans ka, katawa na tumba, hanga diay. No, mum nga the Holy Spirit, sometimes, di lugar nga diay, no, handa nga receptive, talaga nakapsot the presence of God. Ni Jesus tupay, napan ijay Nazareth, awan na aramid na nga, dadakkel nga miracle. Kat full of power. So nga damot tikas jay. Ngam lumapan kay jay bangir, po receptive da. Amen. Iba't iba siyo gamin ni jay Ang ada jay basit nga problema, anak kanayaban. O daking ka the Holy Spirit, you are anointed. I am anointed, kunamlata. O, Acts 1:8, tuloy. Na-receive you the power, hindi na-receive you the Holy Spirit. And, okay, you will be, dahil nga the first nga anointing mo. Balin kang witness ni Jesus. Hallelujah. Telling people about me everywhere. Amen. Ingana iti, ongto iti daga. Hallelujah. You're anointed. Na-receive mo the power, agbalin nga witness ni Jesus. Preacher. Witnessam ni Jesus. Isuting kay testify. Hallelujah. So, na-prove ko kada kayo, nga da kayo, no na-receive you the Holy Ghost, you are anointed to preach. That first, nga anointing you. The ministry. Amen. Okay, amin the giant nga believer. Hallelujah. Okay. Isu nga, naibaon ka. Ibaon da ka da dyan nga anointing. Sino mang ibaon ken ka? Han nga siya number 1, the anointing of the Holy Ghost. Ulitak, sino na ibaon ni Mark? The disciple ni Jesus. Baka ito tayo, siya. Amen? Tinaibaon. Nakaibaonam, the whole world. Anya teramidam, preach the good news. Sumaban tayo, sino nang ibaon? Sino mang ibabaon ken ka to preach? The Holy Ghost ni Jesus. So nga nyo kitan ti tao nga may babaon ka na kayo. Hanga siya. Ada kayo dito yung ministry. Ngayon pa-handle na kanyak, pero datayo ni Jesus timang command kada tayo by His Spirit to go. Go and preach. Hallelujah. Makita yo lang kumada ito'y.
Anya gunggunang piman nga na anointaran. No di kamot mapan. Samo ko na awan mo't makasabaan. Asa nung awan? Tagaduta ti agkariwara nga kararwa. Pura ito pa'y karubam katadadan. Believe ka kung magamin di anointing mo. Sikat timang touch, Lord. Tibagik lang, ibagak jay gospel. Sikat timang confirm. Hallelujah. Amen? So you are anointed. Anointed to what? To preach. First nga anointing mo, to ministry. Amen. Okay. Next. Sakpay na gayang. No, may gamin day Holy Spirit. Kada tayo, the Holy Spirit nga God, amin nga love of God the Father, na transfer kini Jesus niya. Jay ayat ti Ama iti lost souls, adakin ni Jesus. Itata, tinapan ni Jesus jay heaven, pinmabadya Holy Spirit. Ket ti ayat ti Dios, aday jay Holy Spirit. So nga ron kain pour out, ti Diyos ti ayat na iti puso tayo, pabayan ti Espiritu, Romans 5:5. Anya nga ayat ti jay. Jay mga ayat ti kararwa, so jay love of God. Isu nga na jay love of God, nga mga ayat ti lost souls. I-meditate yung amin di ay. Ti Holy Spirit, kaso iti ikwana. No ti Diyos, the Father of truth, ti Ama, Lord of truth, ni Jesus, Spirit of truth, Holy Spirit. Ni Father God, Father of love, or God of love. Ni Jesus, Lord of love, or Son of love. Ti Holy Spirit, Spirit of love. Ni Father God, powerful God, God of power. Ni Jesus, Lord of power. The Holy Spirit is Spirit of power. Kasating kasana riyay. So nga amin nga power, amin nga ayat, mercy ni Father God, adakin ni Jesus, adakin ka by the Holy Spirit. So nga ti Ama nga may babaon, intern na ni Jesus sa jay. So nga ni Jesus si may baon. Inbaon na ti Holy Ghost, kada tayo, may ti Holy Ghost, timang touch kin ka nga mapan. Kasati kasanti Diyos nga work. So nga no, adakin ka ti Holy Ghost, adakin ka amin nga kina Diyos ti Diyos. God the Father is God, the Lord Jesus is God, the Holy Spirit is God. God the Father is healer, the Lord Jesus is healer, the Holy Spirit nga healer. Kasta. So nga no, adaging ka ti Holy Ghost, dahil ko maamin ti makita mga adaging ka. Pinunuda ka ti Diyos, ti kinadiyos na. Isu nga, dapat agwork ka. Takaduwamon ti Diyos by His Spirit. Hang kayo kaming agtatrust sila inyo. Hang kayo agtatrust, ijay kinasya sinuyo. Tano nakita yung apubri kayo palaeng, awana no dabak ng kinumsus kan. Kasla ka basi-basitan. Bis nga nataba ka, kinmutong ka, di ba nagreklam? Ngam na amom nga adagin ka, ti Diyos nga Holy Spirit, an mapanpansin no sino ka? Ti Holy Spirit, ti amom nga kadwa. So nga siya kat oray, mimilyo na ito, mamay na ito, po professional, engineer, po police,
attorney. Siya preacher. Tumakder tayo. Tumakder sa amin. Tugaw tayo. Tugaw kayo. May kutusango. May da. Tatikit kita ni Apo Diyos nga ada kanya. In the spirit realm. Ang mababain na kayo. Nakakurbata di ada. Ay, no kasjay ka pa lang. Tatras ka pa lang na kinataom. Kailangan timarin nyo. Awatan niyo. Okay, next. So, apay nga mo nga naibawon ka? Because of the anointing. Apay nga mo nga preacher ka? Because of the anointing. Apay nga mo nga healer ka? Nga kayam ti mang agas? Because the anointing. Pagitak. Hallelujah. Amen. Pantayo, Acts chapter 10, 38. Healer na dito ya, healer. Kitaan tayo ni Jesus. Nuapay nga, napan, nga nagagagas. Adaban ni Jesus kada kayo? Daban ni Father God? Daban ni Holy Ghost? Anya pa lang o tiawan? Sige man. Panunuto man. Anya pa lang o ti kailangan medyo unag. Nga apay nga saan ka makakakasaba. Apay nga kunam nga awan power mo nga mangkas out. The devil. Sakpay naman titiriay. Paano kayo manamdaman? Healing pa lang. Because of the anointing. Nga daking kadadjay. So no inamin mo nga you are anointed, full of power, dahito iti power and anointing. Sige, basa. Anyati anointar na. Holy Spirit and power. Jay Holy Spirit and power, nga binmabakan niya na ijay river of Jordan, idi binautasaran ni John, isu jay binmabaka na tayo. Nga kasla kalapati, nga binmabaki ni Jesus. Apoy met kada tayo. Tila ang gamin problema kada tayo, jay mang amin. Aminom gamin, di bagabagak nga diyay. I am anointed. I have the power. Tanuhan yung aminan na diyay, you are denying the truth. You are not true believer. And that is insult to personal. Is a Holy Spirit of grace. In insultum say Holy Ghost nga daging ka. If you don't believe. Maawatan niyo. Iso nga apay. Nga haan nga work. Wano di ministry yu kat very dry. Apay nga nga maka-work ti Holy Ghost? Hanga basol ti Diyos niya. Hanga basol ti Holy Ghost. Tanaited ti Holy Ghost nga libre. For all believers. May gaminter aramidak pa eh. Te ko nakana ka di pastor nga pan tumatanga di punti mangga. Nga konformi ti tangtang abo na ito. Siya ti pastor nga kukulong. Nga meditate. Oh Lord, I am anointed. I have the Holy Ghost. Ti puweba nga na ano yung tananak at tangsak. Na baptize anak ti Holy Spirit and fire.
So adda kanya all over my body, my spirit, my soul, here on earth. Kunak-kunak ijay. You are God, Holy Spirit within me. Spirit of the Father, Spirit of the Son. Kunak-kunak pa ijay. So nga rumwar ka, kasla ka bumtak nga dynamite. Ngam na konforme turturungam gamin, iti private life mo. Pati na cellphone mo kat. So ti ganam nga kanayon. Konforme picture mga kukuton kas kada kwa, pupost. Sakag preach. Awan na. Ti preacher ditoy, ito dati time da nga ag-pray, ag-kararag, ag-meditate, kinag-preach. So, bawasan nyo ti kapapasyar. Kulong kayo kitdi, nga makipellowship kini amayo sa dilangit by the Holy Ghost. Tangay malaang preacher kayo. Kaya't yung ba nga talaga maligtas yung pag-preach niyo? Babad yung sarili yung Holy Ghost. Amuan nyo isuna. Hingga nga maging familiar ka na kayo, nga basit lang agsao, mailasin nyo. Amen. Ang adit jay, madamdamada ka jay, madamdamada ka jay. Apay na pa nag-preach nga tayo ito eh. Kita amkat ni, paspasyar mo't gayang. Sabali tayo iti sibilyan. Ti papastor, sabali ti sibilyan. Kitaan nyo kanina ti disciple, the Paul, the Peter. The Peter, dada di Solomon Sports. Nakanayon lang agpipray. Tagide pa'y sibilyan, ada tagide aramidon da pa'y nga sabali. Pero tagide apostle pa, dada nga nakapokus. So nga no rumwarda, per me, the signs, wonders, and miracle. So nga ibagbaka na kayo po, pastor. Ang piyesta si kadi adayjay. Bagpay ng mga sabaka ba't lang. So nga na. Oh my Lord. Okay, sige. Medyo stop tayo ba si nga rebuke ta? Baka mas-signal number 4 kayo kat ag-agsapa. Acts chapter 10, 38. Ayan nyo pa'y naggapu kayo ti adayo. Ang rebuke ti denggan nyo kailangan mainay-nayon ta. Narigat mo't no hanga may tamaan di spirit nga rin. Agawid kayo manan kat maawan manan. Tinangag nyo. Okay, Acts 10:38. Sige. With power. Idi na ano intara na inaramid na. For God was with him. Idi na ano intaran, napan. Of course, napan nag-preach ha. Pangahiling nga dagos. Napan nag-preach. Nangar-aramid iti naimbag. Nangag-agas. Ken nang set free. Kadag di parparigatan ti demonyo. For God was with him. Sana ibaga nga, for he was God. Or he is God. Isuna gamin, Diyos, hangakasday. For God was with him. Because din may dito'y earth, nagbalin nga rod nga tao. So kinailangan natin anointing. Katya anointing nga binmabakan niya na, ije river of Jordan, iso je anointing nga nang baptize ka na tayo. The same.
Holy Spirit. Hallelujah. Isu nga siya, nakita ko na ito, isu nga, nadetiga po na nga meditate at nga meditate. Lord, i-reveal mo kanyak sino ba na ito'y nga Holy Spirit. Nga adda nga nagbabalay kanyak. Kaya't ko nga mamam mo. Ta isu na ti kadwak. Amin nga power ada kanya na. Kat amin nga power na isuting connect na kanyak. Tapno maaramid ko, jay aramid mo. Tapno agsawa kakasken ka. Agpanunutak kakasken ka. Agaksyonak akasken ka. Nagiti meditation ko everyday. So nga na kayo, kastay mat kayat kong aramidan niyo. Uray, awan ang amom dito'y lubong, no ikam na ito'y time. Lumain ka. Hallelujah. Ano gaming ko na ni pastor, tinaano intaran? Ibagbagak lang aro doon, no nagtatangs ka na baptizan ka ba't? Kat na ito'y first nga anointing tayo. Anointing to witness Jesus. Anointing to ministry. Ano, day. Kita ko din na dumakat. No, danggan nyo na ito. Bis ka ma-encourage kayo. Awan pa yung kanyak. Ito kasi lang ay kasday. So nga mo yung tagpipris so kami sa nugas kasi na agungat ngay. Karon no kasa kasi adate agis isbuwon no agungat dan. Awan gamin. Unay. So nga, tikasan matiraduma, sige tayo baga tayo gamin. Yan. Surutan na nito Yan. Abalin mo, nga ibaga tayo nito Okay? Sige tayo surwak na kayo. Surutan na. The Holy Spirit, ada kanya. Napnuak, the power, ngag-preach, ken mangagas, ada kaniyak, the anointing. Kastay gamin. Kitaan nyo ka di basit lang ay bagam nga kasay ma-revive the spirit mo. Tadyay lasag timang madi nga mang-accept. The sinful nature. Ngam the spirit mo maragragsakan. So nga no, i-accept mo, the spirit mo timang absorb. Hanga the sinful nature. Hallelujah. So, naano intaran? Kaya na dati Diyos kanya na, adamat ti Diyos ba ka na tayo? O, ada. Tada the Holy Ghost. The Holy Spirit is God. The Holy Spirit is God. Inayabando pa ni Jesus, the Holy Ghost nga amana. Mapantayo ijay. John 14, verse 10. Ito'y gospel. Tawan mararamid tayo no, ang ag-work tayo Uray ngumalang alangaw tayo ag-preach. Pariho tayo mo lang nagpipreach nga na duma. Dapat ada na idumaam no anointed ka. Amen. Okay. John 14 verse 10. Basa. Don't you believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words I speak are not my own, but my Father who is in me does his work through me. Okay, kita nyo. But my Father, kunanay jay, who lives in me, does his work through me. Diba ti Ama day heaven, dada ni Jesus ito Sino nga Ama na ti bagbaga na nag-iiyang kanya na? The Holy Spirit.
Isuwa oray siya. My Father lives in me. By His Spirit, He is God within me. Master of the universe. Creator. God of all gods is within me. Kasi iti meditation na rito tapno makitam ti panang prove ni Apo Diyos ti kaadanaking ka. Hallelujah! So makita yung ati Holy Ghost ti binigbig ni Jesus nga gararamid ti miracle. So bigbigan nyo mo't kami di ay. Hallelujah! Hallelujah! So nga no Holy Ghost, awan imposible kanya na. Ti aramid mo lang agipatay ti ima. Holy Ghost nga nagbabalay ditoy, ti manghil. Ngam amamumba no sino isuna, nga God the Father, nga daking ka. You need to know Him. Ulit karod once nga makita yun na gitoy. Dagita fellowshipan niyo. Aglupyas ti attendance. Ang ada kayo day pastor nga, ay, awan pa'y umay. Tiga po na day awan anointing. I'm sorry. No, awan anointing. Awan ti mayat nga umay. Bagno nalaing manan ti ulom, tapar makam day ulo da, so, ada umay. Kamsabali da ito'y, the Holy Ghost, itag work. Nga ulo, anointing. Mano, ti capacity day fellowshipan nyo. Dati capacity na lang sa nga pulo, di pa'y mapuno. Manon nga taon. Ay! Kailangan ti anointing. Amen. Yes, amen. Kastay. No baribribyo ka, sursuruam te kursiit. Tada ito'y ikukwak lang tapno mat-challenge ka. Tapanunutom ti manungatawan kat di mo pa'y napuno da jay capacity nga sangapulo. Kat jay daduman agluplupyas jay sangagasot. Awan pa iti makatawon. Okay, so makita yung gamin ni Jesus niya. Binigbig na amamuna dyan ada kanya na. Dyan nagiiyan kanya na. Isu tagar aramid ti miracle. So nga bigbigan nyo dyan Holy Ghost. So na ti tagaagas. So nga dito agar-artarul kami ito agikis na gayay demonyo nga rumor jay tao. Amen. So nga nalpas, anda nga mo na idil-deliveran da, apay, arlada pinmana ho. Hanga kasla, anda nga talaga. Amen. Kasjay kumati, church. Takasjay mat ni Jesus. Nakita yun ni Jesus, nga gayayayam, nagpipreach. Nagpreach ni Jesus. Malaksig di religious. Ngamuray religious. Talagang umaritngit na
tingipon na, saan da nga kaya nga kalabanan jay anointing. Kasjay kumamat kaming kada tayo. Hallelujah. Ingana maabot tayo dihay. Amen.